guhangana n'ikipe ya polisi kuri Kigali pele stadium, ndetse kandi nkubwira ni aba bakinnyi bagiye gusohoka muri imodoka nibo bagiye kuba bahangana n'ikipe ya polisi mu buryo bukomeye cyane kugira ngo ibashe kuba yakwikarifiya muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro. Ese biraza kuba bigenda gute? Reka tugere ninde ugiye kuba asohoka muri imodoka kubera ko harimo abakinnyi benshi cyane. Ndamubona zizi bazane barimo baramanza gusenga gake gake, barimo babanza gusenga gake gakeya, barabanza gusenga gake gake ubona uko ibintu bimeze. Urumva rero urimo uragenda ubibona neza cyane. Ikipe ya Sport ihasesekara imbere y'ikipe ya polisi, imbere y'uko ikipe ya polisi ihasesekara. Ikipe iri bwakire ni ikipe ya Rayon Sport, ndetse kandi tugiye kuba tureba aba bakinnyi ese ni bande. Ndababona neza 5-5. Ubwo rero nguko byose bagaze. Habanjije uwo bita Shafi umeze neza. Abo Shafi ugigira ikintu utangaza? Bamwita Shafi reka reba tu doctor video analyst kabisa, na wasesekara neza cyane, bamubona neza cyane. Bamwita Forunganye, ni ugiye kubanza gusohoka nk'umukinnyi. Forunganye namubona neza cyane, umwe mu rutazamu ameze neza cyane, wasesekara neza cyane, umwe from Senegal. Forunganye muramwemera cyane, mumwemera manura mudutima muri comment. Bamwita international maestro, bamwita Azizi Bazane wasesekara neza cyane, ndetse kandi bamwita Fabrice asesekara neza. Ramubona Saidi ramubona neza cyane, ishimwe na wasesekari. Obitagani Jureri umeze neza cyane kuri 3, wanazamuye n'urwego mugere muramushimira. Bamwita Ndwaye Mable, bamwita Iradukunda Pascal Petit Messi cya Petit Score Dogiteri nawe akabasekara. Capitano Youssou Diagne unamubona neza cyane, Ntangwe Gurwari, ndetse Cindy Paul Jesus, ndetse Chimanga bamwita Imana Yves Rutahizamu from where Rusiro cyangwa rikawa kabisa mu mediateri. Bamwita Ndayishimiye Richard neza umeze neza, Yves kabisa awasesekara neza cyane. Bamwita Joakim unamubona neza cyane, ndetse na Obedi ndetse Gishweka, ndetse na Afisto. Ngaho rero uko urugendo ubabona neza cyane, ngenda ngumubwira ni ibintu ni sawa cyane. Ukurikije uko ubonye ino murera abakinnyi baje, ni match ugiye kubona mu byukuri abakunzi ba Rayon Sport, abakunzi umupira ngira ngo uretse bayisegemera utagaragayemo mu bari basanzwe yaravunitse. Arumva bigira Imana Bedi bari bategereje mu ikipe y'igihugu y'u Burundi, ntabwo yigeze agaragara. Uramubona n'abandi bakinnyi batari bahari, babandi bari babivumbiye mu myitozo, ariko urabona uwo bita Chimanga kuba yaza. Youssou Diagne kabari hariya, ahubwo ikibazo Kabange ko namubonye. Kabange ntago mubonye amashusho kuri Kabange si mubonye, kandi yakagombye kuba hari kuko urabizwa abari asimbura neza hariya muri defense. Kabange si mubonye, ariko Youssou Diagne kuva hari, ndetse na Chimanga bahari kuri 3 kuri 2 bahari, nta kintu bitwaye. Ubona ko rero ari ibintu bibiri sawa cyane. Iyi kipe walayi polisi iravamo mu kibuga hagati. Ugereranyije uko Rayon Sport imaze iminsi yitwara nuko polisi imaze iminsi yitwara, utagendeye kuri fanatism, urabona biza kurangira mu byukuri. Uko nabara kuno mukino ari final. Oya, iyi niyo final ubundi yaje mbere. Ubundi ntago buri final nziza ntago ari Rayon Sport na pele. Akenshi final nziza umupira abanyamupira bashaka kuri umupira bagomba kureba Rayon Sport na polisi. Naho Ntibikiri impaka ko ahantu heza ho gusohokera mu mujyi wa Kigali ari muri Esperanza. Muri Esperanza usanga ibyo kunywa haba ari ibisembuye n'ibidasembuye, ibyo kurya by'ubwoko bwose, amacumbi, massage n'ibindi bitandukanye. Wazana n'inshuti zawe cyangwa umuryango wawe, ubundi bagataha bakwirahira kuko dufite ahantu hagari yisanzuye abantu baganirira ariko banasangira. Ku bakunzi b'umupira w'amaguru tubafite screens bafasha kwirebera shampiyona zitandukanye zo ku mugabane w'Uburayi no muri Afurika. Esperanza iri Kicukiro mu Kagarama, ariko ushaka kugira ikindi ubaza waduhamagara kuri 0788 Ikirenze ibindi byose ariko twaguye n'imipaka, dore ko nabari mu karere ka Rubavu nabo twabatekerejeho tukabafungurisha ishami twise Bistro Classique. Ni mu mujyi wa Rubavu imbere ya Zigama CSS.
ushaka kugira ikindi ubazaho waduhamagara ku 0788 768 898 cyangwa 0788 851 711. Inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku Cyamitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. Muri 2026 ibintu ni bibiri. Nta mpamvu yo guhendwa cyangwa ngo ugure ibikoresho by'ubwubatsi bitaramba kandi ukwizera Hardware Limited ihari ku bwawe. Atugufitiye imashini za original zirimo izakoshini zikoreshwa mu kuhira imyaka no gukura amazi mu gishanga yajyana imusozi. Atugufite vibreze zikoreshwa mu kumena beto no kuyivanga, ponsezo no yazikata ibyuma, inkuta na beto ndetse na foreze zitobora ibintu bitandukanye. Muri ukwizera Hardware Limited kandi urasanga imashini zikoreshwa mu gusudira, imashini zikata ibyatsi, imashini zifatwa mu ntoki zivanga amarange n'ibindi birimo amafomo akoreshwa mu gufunga imyenge. Nkaho bidahagije tugufite amarange akoze, kore zifatanye ibintu bitandukanye birimo imbaho ndetse n'imyambaro y'abafundi n'ibindi. Adukora mu Gakiro ka Gisozi winjire muri Copacom ku muryango wa AR 034. Waduhamagara kuri 0788 La Gloire Trading Limited yo nikwereka inkongoro gusa, ahubwo ikwereka abo yareze. Uzarebaho amakaro yayo yubatse, ubwiza bwaho buzakwereka ikinyuranyo. Ni mu gihe kandi nihagarariye Goodwill yo mu Bushinwa na Somani yo mu Buhinde, ibihangange byahegitse izindi nganda zikishakisha. Inyubako zanyu rero ni muziha agaciro, mwubakisha amakaro ya La Gloire Trading Limited akomeye, adacuya, indahangarwa mu guhangana n'ubukonje, humidité. Muradusanga mu Gakiriro ka Gisozi cyangwa munsi yo kwa Rwahama imbere y'ishuri Remera Catholique. La Gloire Trading Limited. Good tiles, good price.